Ljubavni čin spajanja božanskih bića i smrtnika, zatim priča o ljubavi i smrti su teme koje su tokom antike, a i kasnije tokom istorije bile veoma popularne. Priče poput one o Arijadni i Dionisu, zatim Ledi i Labudu, bile su izuzetno popularne u antičkoj, a zatim i helenističkoj rimskoj umetnosti i zanatstvu, a ostale su popularne i do današnjih dana. Ne samo da su inspirisali da su bile značajne našim antičkim precima, već su inspirisali mnoge potonje umetnike kao što su, recimo, inspirisala Leonarda da Vincija, ali i pesnika Williama Butlera Yeatsa, koji je čak i napisao istoimenu pesmu, Ledi i Labud. Mitološka priča o lepotici Ledi i Zevsu je zapravo priča o božanskoj ljubavi i apoteozi. Leda je bila supruga spartanskog kralja Tindareja i čim je došla u Spartu, nju je spasio Zevs koji je rešio da joj se približi, a to će uraditi tako što je preuzeo obličje Labuda. Iz tog njihovog spajanja, odnosno tog erotskog čina, rodit će se dva jajeta, odnosno Leda će izleći dva jajeta iz koga će se kasnije roditi deca. Dva će dobiti sa suprugom Tindarejem, a dva će dobiti sa Zevsom. Iz jednog jajeta će se izleći Dioskur i Polideuk i Kastor, a iz drugog Helena i Klitemnestra. Dioskure, Polideuka i Kastora verovatno znate, ali verovatno su vam i mnogo poznatije Helena kao junakinja trojanskih ratova i Klitemnestra, supruga Agamemnona. Danas vlada uvreženo mišljenje da su besmrtne bile Helena i Klitemnestra kao deca koja su začeta sa Zevsom i kao takve su imale vrlo nesrećnu sudbinu koja je postala i tema Euripidovih dramskih tekstova Trojanci i Klitemnestra. U zbirci Narodnog muzeja među mnogim antičkim nalazima nalazi se i jedna mala kopča, odnosno fibula, sa predstavom Ledi i Labuda koja predstavlja izuzetni zanatski rad i koji je vrlo precizan i vrlo dragocen. Ova mala kopča izrađena je od srebra i najverovatnije potiče iz grada Ulpijane, odnosno Justinijane Sekunde, koji se nalazio u rimskoj provinciji Gornjoj Meziji, a danas se njegovi ostaci nalaze kod Gračanice na Kosovu i Metohiji. Kopča, iako je veoma mala, na vrlo jasan način i sa velikim umetničkim darom prikazuje taj čin spajanja Ledi i Labuda. Leda se vrlo jasno vidi, njeno lice je potpuno jasno, kosa je skupljena na potiljku u punđi i iako je, kažem, jako mala, vrlo lepo možemo da vidimo na koji način su zanatske radionice iz drugog i prve polovine 3. veka davale značaja ovako lepim predmetima iz primenjene umetnosti. Više o ulogama žena u antičkom dobu na Balkanu i šta su sve one radile i šta su sve predstavljale možete videti na izložbi Narodnog muzeja Srbije pod nazivom Femina Balkanika, Mater Matrona Augusta Dea, koja se u velikoj sali Narodnog muzeja održava do 28. avgusta 2022. godine.